capabilities with tools and resources to ensure a constant state of preparedness. American Samoa will invite Samoa to the following in the near future. Matau tele o mai nei whape mateo mai whaola au whai whatoa ngai nei. Pe whape whaola au whai lafu manu nei. Pe whao fua moa nei ele hai. A pasi ro fua moa i tutu lau, pasi foi fua moa mo le avenga i Hawaii ma Amerika. O ele fua ngai la matamia i a Samoa. Initiate Samoa tusi ia mo le application. Ia lango tātou nei, a misaro office nei tutuila. Na whapena foin matunga lue whatasi mo le office o le whionga le Congresswoman ia mata. Ia whaina tau expedite le whawhitau le tupu mai le wao mali USDA. Ia peta ina o taunu o tu sa molfenga malanga o atu. O inana mātou loa ai. Vede ngata safuia. A lo man na o foi lato fai mori o engineer o IT o officer e foringa mai o ro o autilo lato le au te lenga atoa ele ngata i senga ruenga i tasi o le se senga na lea mato ngā ruenga wha vai tevi e Australia ma New Zealand o na ngā ruenga ia e mo le piki a season lo tam fai foi la so fo maloloina ya America Samoa e fa tu foi se pharmaceutical program in fire for so on ya tu le malo tu totas alo la mato nga lue mat fal mai la biche ia tam fai fa fai no fia ia tu langa e pa wala ka sanga mo sa tu nga ma oe ka tu nga te malanga tu ai le faia fa le ni di kopi avatu Samoa ina ia fa mamari toto mo ia fa vanol machine a wato ke ko no fai aku a fai ai maliu tengata Amerika Samoa i Samoa olona wing o te balea te makanga ne Atoa Samoa o le talo o mai le organic talo mai oi le fianga sili savai ia fa pena fo ine ia tatou lo toe foi le organic taro e tolu ni mtau sa tala noina o le ala o uma le faoso o la mato atu nei tonu me tau fai businessi le commercial side o me tau mafa o ia le fuafuanga la matamea i a Samoa e initiate Samoa le tusi ia mo le application ia lango tātou nei a misaro office nei tutuila la papena foin matunga lue fatasi mo le office o le whionga le Congresswoman ia mata i whaina tau expedite le whawhitau le tupu mai le wao mali USDA a tonu o atu le staimi o kuso ia o whaidro se asisinga o i Samoa ia ma tau whailo e execute le process le USDA o kuso le va pe fa mo me il vanga le USDA ne ya tatou e fai foi se conference ya mo lo conference na ya na va pele no atu o Samoa e fai se tanonga ya fa tino lo ni se vanga le requirements o le USDA o fingota le pe on to selfia ya la mata machine fo va so mo o me ia la pinaona a mai ai fingota tau a mata i tātou nei tutuila mai o Samoa manis foi fingota o lo ia i lo moi o ia mai nei e ale fo ma fo tātou atu nei tutuila ma manua e se eu fai tala tu lesi makpulo ke kile la so mai e fa o mai da whionga minsta e tu fuang fa pea me sile ile a whionga maputasi ma whionga le mauri fale ma fai pule fa avano mai tu lau whanua na ua la mai povi la apsosoan mai Samoa e le mai ngole o le tātou povi mai ou e le fufuanga fa pea o Australia mai le povi ia nui mai le i Vanuatu ia marka ko sia ingei ia tu sia o i Samoa
o le suafuanga la neo e nei le mātou foi tanoanga nei vai tau. E tangi a tātou I tātou lima. E le tue wha mo te le tātou I o sa mo sifo. Ia, me tau te tau ma mawhai ma o lai nei tutuila ma manua. Tasi lava le nganga o le tuwhatasi, o le mātou a mawhtanga, whātuanga whainga whaiva, la fumanu, maise le SROS, ia ma le Export Authority, ia o le tātou sa vadi le luma. O le sa unonga lea solia ino mftama mafuta, whatino loa, i lea o ngā tere apu upu matala e whatino loa. O le tūlanga le tātou USDA, lau whionga le riko wana, ma le mamalu le whainga malo. E mawalunga lava I le whionga le tamaitai pāle mia, ma le mātou nofo atu. Tātou vana nofo ma le vata puia. O no le tūlanga le nei I le maitawina, ia o lo alu pea le tau mawhai mai o tū mua mapu le matoa lia. O na iai mea mawhain tātou whaia. Ia iai fo I mea tau ana fasiri le malo tele. A vai fo I lau lasa au tō mai tau le mātou pipi ama mai lava. E tau an tātou tala noa mua mua. E mātou tele I whaatinoa le tūlanga o leo I Amerika. O na mātou te tele tonu. E iai lava a tātou wa lafua ma le tātou vana nofu. E mawhai ein whawhaingofia tātou mtaupu. O leo wa tatala tūlanga tau whaoso. Tūlanga o mea umai whao ngāle tātou ainga. Tūlanga whao ngāi, tūlanga o whaare lave ma me whapena. Whaaftai le tu o leo wa mwhain whai. I au I lavala ina tau walu ma tau toa lia ono le malmalama o le wha upunga. Ia leo wa manino malmalama o le la alua whapea tātou. Al tūlanga lo la tau whapisinisi. Ia wa manatu, wa tau lona si I tātou watele. Leu sa no soli o le amatou amata mea. Le amatou tusi sa o loi o le fedro. Ai avatu lau tau langolango. Taimi mua sa o amatou o tau. Iana le lole po ferfai ngā paanga e whai poipo muni muti. Le mea le la avatu nei. O le amatou koneti loi o le mea o lo iai la tau ia whape tauna longo. Ia e avatu le tau tusi langolango. O mea ia e mai ina ia o tau. O le solution le nā u matou tele tonu ai. O le tātou whai poiponga le nā. Ma o nā fōi o le a whawhai ngofi ai o nā whai mea uma ina ia whamalia pēr la le malo tele mana tu lafono. O le USDA. Ia e pe whape naso matou langona lau whianga le riko wana. Ai matou tele ila la atu I le vau whirifiri. E tauna wha manino le tātou vana nofo. Ina ia manino mai o, ia awa lewa na mawholfola le tātou mawhtanga. O le alawa ni whasi pepa e tu e mai o, awa lewa nka ko whaia. Ia o na iailo le talitonunga o le lasanga mua le nā, ma o le talitonunga le nā. O nisi o loa uma e au mai mo Amerika Samoa. A ua iaile I o enga alfa maru le sa tātou walu, ma toa, ma polokai. O isi tūlanga uma tau fuo whaere leanga I leo mato whai atu. O lea nganga al whai ngā malo, whionga te maitai pānimia tātou whasoa, tātou lufi. Vatu a mai, o zalase me mātou te maua tātou whasoa whatasi. Le whaua mātou whai atu I tūlanga tau lafu manu. Ia, au te loe, whiololo mātou I oe whaisi te leo ele ma me whapena. Ia, e whapena fōiso mātou, fōi apa mai o le ala leo lo kumoli I asoli a mai ia manu palangi a matai o tau nei a mai ola. Lena laina moli mai leo ruai mawhtanga last year. Ia, o tulou o manu palangi poa, manu palangi whine, o mamoe poa, mamoe whine. Ia nā mai le a matamari eiltou e tikoti sekta I nei. A leo whail fuafuanga, o la tātou o I Vanuatu. Vanuatu o le tātou nuu I Pasifika, o mawhoin whātou tanoa. E mana o mia se si breed folk, leanga ua lewa I le ito e meise matou tapovi mai Australia, wa matana toi interpret, o tupu avi vilu ma le au ngase le povi. E mana o mia se si mea fau e mai toi whātupu te leina a leo lea,
o le artificial sperms, ia ma fertilizer sperms, ia ma le utapovi la le tau pule nei. O le foi la ua tātou talanoa i tūlanga o le tūwhātasi o le tātou oka. Tāpena atu e tātou whātasi i Vanuatu. O la ia mātou vā, o la leir foto Samoa ma le. Leiri Naomi se ngā whawara whakala u kongkos koso mea le mo mai ai. E le tau i nisi mea o le pule mātou i fleet vā, o le pule olo i vā. E le tau o mai e funi vā container marka unka. Te loe tasi alvai aso mai Vanuatu o mai e pia leuka. E nā mai le tūna e mātou povi e mori mai tō povi nei. Tūlanga tau whingota i a leo mātou whai atu. Batul mātou langolango ina i mawhai ono tō urufale tono le FFA. Mātou fia lava i nau a whaile whono le Pacific Agriculture and Fishery Fiti. E mātou whtau e mamea. Ia, na sila uma fiti le sa a mamea i fiti. Ia, ia o mana i al mātou maaftanga i nau. Wa iai le sui o Amerika Samoa, mo le urua i teini ina o waluatu. Ia o waluatu lau saufa i mai iai le sui o Amerika Samoa. I whalanga mai o le forum i tono Pasifika. Watu fol mato lango polale a wala tautasi. E te mawhai e foi ona e urufale i to tonu. O Fonotaga whapere fishu i wai tele manono i whamanianga. Ia ai le tau maseina foi lango lai le sao Amerika le malo tele ona miliona. Lato contribution le na seini talu ai nei. E fsosani o ngā Samuel Pasifika. O isi tūlanga uma i tātou fleets, ia o lafo e tau mwhaisia mātou, tau mwhainga ina iai commercial fishing fleets mo Samoa lava ia. O leo mātou whai atu, fio atu, o loo ngā ioi ana ia mātou whawhailele ngā tilapia, whawhailele ngā whaisua, ali ao malimu, ia, pule o e po wheo i nei matanga aluenga, mo i tū mālo i nei, e whasafua i eisa mātou polkalamene na e alu i o, ono le tali te nunga, ia o mea ia tātou te tua iai, funga loli, whai ai matalelei, whai ai ngau, ia, male anoa noa, o isi mea uma e tali e le tātou sua, ma le whamai moe. O isi tūlanga i le tātou sros, ia le whaua whai atu, a fio atu. O seu lea pule nei i le agriculture. O ia ia uma tu inga species ese o native trees, ma unwanted trees, mo unwanted species. Ma mea uma whape nā, o lo ia te ia le atuanga uma mea uma tauntato pui le environment. O lo ia i nei whatama ianga i wa pua ai vao, ma le tele o mea tauna pui mo le sisiomanga. Longo pea le seu a o sa ili ei se pule fau mo le tātou sros, i e whapena fo i ona vatu le mātou lango po le a fo i tūlanga i manao. Mia e fsosani i se mātou whale suesue, i e whapena fo i na vatu le mātou fsosani. Tūlanga le Export Authority i a nausa unoa nisi tātou trade. Al wha moenga o le whainga malo fau, filfilia. Ia e unai le tūlanga o whātoanga whainga whaiva malafu manu. Ua tāpenai packing houses te tele i upolu masawai, accredited, audit le lei ma certify organically, ia ma ima whai o na talia, i tūlanga labalale nei o i le la a whaingo fia ime nei o talia o requirement le USDA, e tau na accredited le lei ma watu i le tūlanga ina ia pasia, o tātou loa certify le lei. Whaftai mo le tūlanga leo le whailoa mai o le afio mai o le USDA nei. Whamole mole solia, ia longo atu, tātou mtanga luenga, mātou te fia Talimalo le USDA lea. Ia mo atu i oe e whaali uma iai mea lau tāpena mai mo le tātou maketi nei. Le whaina e fio atu, e lea ia se pā moa e te le urufale iai. Lei se pāpua, lei foi se pāpovi tū muampuri. Na e oa isa vai ono lau nau ina ia, mai tātou whamua. E ma mai tātou whaspop. O leala, e le i whaingo fie lau sa ilinga. Lenga na e sa unolo le a whai, ia tātou o umalo whai. Ia lewa maua. O le asau whapitoa le
the mission le USDA, we are very look forward to be there. O mo foi na matou fatranoa ma le malo Amerika, lai matou tino nofo I Samoa, ia, ma sauno malta maitai. La tatou wolo I amatan na process pepa vat fatali. Se I mo mai le tali o le fono le Atoa Samoa le fai masina nei. Ona matou wo mai lo le tatou amata. Ia fa pena foi la le nganga o le tatou trade shows, ia, o te maua le la fai le trade shows I nei. Ono leo a mata whaftai, taitere le mele. Ta ua fai o tato Atoa Samoa, fai tato trade shows between us. Alo loma fai o tato Atoa Samoa le, lo loma fai ingon ni tau sanga ma nei a tele. Le fai atu yo lau matu tato o loa I nei. Ia wha pena fai na whaari nei a matu o loa I o. In tato tu whatasi, a o fai na fai mai nei. Matou o mai foi matou ma lau o mamai. Ia o loa lai e whaari nei. Mo le si te fia tu tuila ma manua. E lua vai ngata ua o le matou tau mwhai mai. O le momoli mai o mea mata e whai lau tau mea tau sami. Ma le matou gateway I le malo tele. We are aiming here because o I nei. Eu ia tuai Hawaii ma o loa I le malo tele. O le awala le nao le matou nau mai nei. E matou tele o mai nei whape mateo mai e whao le au whai whato angai nei. Pe whape whao le au whai lafu manu nei. Pe whao fua moa I nei e le hai. A pasi ro fua moa I tutu ila. Wa pasi foi fua moa mo le avenga I Hawaii ma Amerika. That is our target. Aina nei ave se se whape awa. Wa talana na watu newspaper na tanofo a malfano noa. Ona whapea, ia, o lau o whai tai le au whai whato anga, ma le au whai lafu manu, ma le au whai pesinisia tutui lau o mai u poru whao mea. Tutui lau ma manua e leo le anganga na. Pe ono whai atu ana po, o le matou tau tua whao au. Nei fia sul tau sanga. E sa ual sala masina, ma le leiri Naomi e moni mai lau tau maftanga. A le mela se anau nau e whai. Ia whao ngā I nei e whai ma, whai to toa. E lau mai o le ava e peki nei ma manufacturing nei tau o le product. Whai whatasi e Samoa na lua. Lau mai o po a umanisi me ma whaina mai le raw material mai Samoa e pek ma label I nei tau o le tato product whai whatasi. Ia e sau sa o atalo ia ui mai nei ia Hawaii Amerika sala lau lo I stete fia Amerika atoa mai o te tau tino atu. E te le ma no il maketi le whatali mai mo tato umalafu. E tau mama whawhatasi tu tuile ma manua I mea tātou te tāpenaina. Talo whai ufu popokoko tamu, ava, so se mea. O lai whatali mai o tātou tangata I whafo. And that is our target market. O wai lea ai pālangi mene I tātou te whaia. O tātou lava mo tātou tangata. E tātou te tūla I whao ngā me ia. Pato e pēla u talo, whaololo maau. I le paia ma le malu I lau whionga le riko vana ma le whainga malo e pau leo le awala. Pau leo le awala tātou te so whātasi ai. Ati nai whātasi ai ma manuia whātasi o tātou ainga au whai whātou. Anga ma Samoa na lua. O le tātou pulpulu lima mga lua whātasi. O le a mata atu se tūlanga o ngā ruinga whawai temi. Ia singa le lua lava ia vaenga ia lo o a fia I le mātou matanga ruinga. O le vaenga lea o whiwhataua inga le vāo Samoa e lua po le trade. Ia ai le ngata fo I lea, ia o ngā ruenga whawai teimi. O le au a matatu I ngā ruenga whawai teimi, o le a le au ili ilia, a la tau mwhai e whai atu se manatu. A le wa uma ona whaamaui I nei. Samalanga atu ia le au whai ngā ruenga po le pūlenga le Starkist I Samoa. Ina ia tau mwhai la vai whaamautu ia le tūlanga lea o le whawhai ngā ruenga inga o tangata mai upolu. Ia mo I nei Samoa, mo le sira fia. O lo iei se komiti whaapitoa ar ka peneta o lo o iloina po review teimi nei. Ia mātou ngā ruenga whawai teimi a o le wāla leo Samoa ma New Zealand ma Australia. O le tele Navy review po le tūlanga I le whaatanoina o mata upu nei. Ona o le fia puipuinga o a ia tau a mātou tangata whainga ruenga po tangata Samoa. O lo o
maua vanoa mo ngā luenga vai teimi. O lea la o lo whatatia i le whainga whaavai o lo o ilo. A ie se teimi o na pāsia la i ka peneta. Ia o na mawhai lola ia o na avatu itua. E whaatino ai ngā luenga o omo na whatatia. E fia whailo atu, e leo la vea ai la Amerika Samoa ma le vale ma Starkist. I le whaatano ina lea. Ona e ese fo imana o ngā tutuila la tau ia ma e maisia Starkist wai pe o la tau lea. O lea o lo o mai tangata mai Samoa o lo o mai manga lue ai. Ia pe tai na o tau nu o tu Samoa le whainga malanga ngā watu. O ina na mātou iloa ai. Vele ngata le safuia. A o lo mana o fo ila tau fai mori, o insinia, o IT, o ofisa, e fōringa mai, o lo o au tilo la tau le au te lenga atoa, e le ngata i se ngā ruenga i tasi. O le se senga nā lea ma matou ngā ruenga whaavai tewi i Australia ma New Zealand, o na ngā ruenga ia e mo le piki season, i le vai tewi o season sa New Zealand ma Australia. A i nei la le tātou waenga le i nei. E lo mana na o i mea ma o lo iei tūranga whainga luenga. O lo iei fo pui pui ngā le whainga malon nei ina ia titilo i le awhianga o mātou fo i pisinisi Samoa. Pea au mai nei tangata i nei tutuila. Ia o te loa ona maualunga le tupe Amerika. Ia peo le nganga lava lea o fia o mai ei. E te tau fwela ona mātou o iei ina ia ilo. Ma fai se whaatatianga o ni whainga whaavai. Mō tutuila lava lātou, ai mese lava ia le Starkist. Ina ia awane ia whaina, ia mātou pisinisi foi po o mātou tangata whai pisinisi Samoa. Ia flow pea, ia le langa le ese tātou whai numera. E awhi ono se launa ia mātou tangata ia o whainga runga nei. Ia whape o iei nis tangata le ua mai le afo i leo te lenga le fionga i le loia siri. Ia le la fia i lopo feo iei isi le nei ua penga le awhi rua se lau. A po fea lau ta whao i le se wha se lau. Ia peo le nganga na o leo tō taumwhai ai a o lor teimi ua uma a lo iei fo i le manaonga leo lo iei e tu i tu malo sa o le leilava. Lo iei le nganga na ina ia pui i tu malo. I le tūlanga e mawhai ona mai ia mātou tangata whainga runga i nei. I lalo pole anga a le imwhai pole o nuu. Ina ia pui ia i lar tūlanga le or tō tele o e o mai nei. Ia masori tūla whono i nei. I or tūlanga na i se au te lenga o le ngā runga whawhai teimi. O le awo o mai i whiwhatawa inga i le vāo Samoa e lua. Ia o lo iaia le nganga o te tau o na tātou la le wingo tala, move forward. I wingo tātou o ia inga. I le nganga o whainga malo leo lo ia le whatotua le tua Samoa o tasi por whainga malo Samoa. Le malam la maia whianga i minsta. Whainga o fia me whaingta. A yeini mea o whaingta whainga mara. Tau whainga o fia. Whapopo me o umi. A yeini me o umi tele. Tau whapopo. Ia. Ave whaamanuianga ia i tangata o loo fie maua le whaamanuianga. Ina ia maua o mai tangata lau tele le whaamanuianga. Ta tala mai whai te toa o loo ta punipuni. O le nganga leo loo mātou tau whai ei. A eini whai te toa o ta punipuni nei. Ta tala mai. Tala mai mo mātou. Ele ngata whona o ia inga whoi o loo tātou ngā lue ei. Ina ia mawhai o na tātou whewhatawai. I mea o loo tātou whaia. O mea fo i tau sirsila iai. Ia e te le tamau ainga o le tupe o loo ngā io iai o tau. I loo le mātou tāla. A fua iai. Tau te whainga luenga le 5 minute. Ia e maua le tupe. Mana tangata le whainga luenga i poru. E lua i tū la e whainga luenga. E fito a maua le tupe le te whainga luenga i nei. O le nganga nāo mātou. Ina ia tau mwhai. Ina ia tutusa le tamau ainga. Ia maua fo i Samoa le tamau ainga. I la ulava assessment ia i le tūlanga o le Minsta whewhatawa inga i le vāo Samoa ma Samoa e loa. A tonu e iwas 5% o ni whai unga e mawhai o na tau whaia.
ina ia mawhai e ona tātou ngā lulu e whaatasi. Matutuila. Atono le si 5% i lalo le whaamalumalunga le malo te leo Amerika. Ia, o le nganga lava ia le minsta, e te talo tuai naitu. Ia, o lo e ine mata upuna o lo toa. O lo toa ai ia tātou whaatawa inga. Ai mese lava tu langa le agriculture sai. O lo le lei ia whaatawa inga le fo o lo tā ua e tamaitai o peti. Ia, ia le tātou show le whainge, le trade show. O lo le lei pia leo mai a mātou inei. Ai ia nei mea laiti nei fia maua lava le te tala mai. Ina ia mawhai e loa o ne tātou whai e tātou whaatawa inga. E au noa ma se mani pui puinga. E pia no whai atu le tau whainga leo lo iei tātou whainga malo e polu. Lo tau mawhai lava e na ia whainga o fie. O le mea tāua lava o le tū whātasia ma toi pio le workforce, le healthcare workforce a malo e lua. Ina e mawhai e fō mai mata, ma tamai tai tausi mai o na whewai le vāleo o tutu o Amerika Samoa, ma Samoa, ma whai a lato ngā luenga tawai. O le isi lea tūlanga whaisina mafa o le pharmaceutical service, le fōi whaalongo atu e fōi teimia tau sioki ai tātou vaila au, il malo tu to tasi ia ele ngata ia i lato e fa pia foi tato i Amerika Samoa o le falmai le o le LPG o le paulea o le authorized agency tonu Amerika Samoa e handling le pharmaceutical service i Amerika Samoa nei o lo tam fai foi la le soi fu maloloina i Amerika Samoa ia fa tu foi se pharmaceutical program e fai ona so so ani atu le malo tu to tasi a lo la mato nga lue mat falmai le LPG ia tau whai whaingofia ia tūlanga. O le tūlanga leo whaamai pipisi, ia mai o loo whiawa i tātou vāo malo. O tūlanga ia ua loa fwoi ma lewa na ngā lulu ei fo mai mtein tau si mai o malo e lua, o lea vatoel wha malo, i le awhionga le minister malana ia fwoi vaenga, a wā fwoi pui puinga o ia tūlanga, whawhitai tele. Tasi nei matata po o tanga luenga esel whaamalien tā o Samoa. Tasi alo latu whalimai le infwala au, le angal minister, le angal CEO, le angal whatonsit. Pea latu foi umina no fonofo le eise fo mai. E avea ia ia whaasea. Ia e le aisa u whaapoponga lana utala whaapopo i le wholesanga. Ia pauala utasanga mo tsātau tuanga ma oe. Tātu tangata malangatu ai le i whaia whaalelei ni li poti e watu i Samoa. E na ia whaamamari toto ma ia whaavanoan masini. A watau te pole. Peo na uwhai atu. A whai ai maliu tangata Amerika Samoa i Samoa. Olona winga. O te walea le mafutanga nei Atoa Samoa. Ia, au te alofa fo te mai tāt pānmia o lana pesia lea walasi, tau tuana le soifua o tangata. Ia, le au te whaftai sa ufai pānmia, sia ermena i tofia ia u le mea ai leo aus fomai. Ai whai mai pānmia walasi. A tofil fomai e wa aiam tanga luenga, e sirina leanga. Ai o tofio oe. O lea ua mānei ai anu tanga luenga. Motu sa, nā lo lato ai o utusi mai, o le aso lea la whaile tātou so'o. So'o masani. O le so'o la ina ia tātou no mele lei. Ai le o se so'o e su eise mea sesi. Manuia tele lau sa. Manuia le mātou tanga luenga, o le a unofo mai se wai matoi fo ilanga o lea ua le menei le CEO, o no lana malanga whaatutope a tai au. Mo nisi wha moe. Ia ele ini si mea wa atoa ali tā, ai ola utala na, ia awane i whaamalia ngā tāo tō whilangalo, ai alato i te mai, o le māti talo ma mōtsa, ia alofa le tua i whaamalosi oe. Wa tasi nā mea one i whaavaivai, ia whaatuatua,
ia maua le te talo, ma ia e alofa wha maoni le atua, ia e alofa foi tuila i a Samoa, so i fua mo i manuia. Ia, whamalo lava whaftai. Lau fionga i le kovana ma le naitu o le tātou wainga o le Atoa Samoa. Ua tātou taunu mai le si ui o le tātou mawhitanga mua o le nei tau sanga. Ia, e o lava o na whaaleo le anganga whaftai le alofo le atua ua taulau o le whamoemoe. Ma ua manuia le whaangasoronga e pe ona tātou mo le mawina. O le tolu aile nei o tātou wheroa inga. Mai atonu e mwhai ona tātou i o e whatasi. Ia, o le ua matana tau a tāta mai le tino e pe ona iei le whamoemoe o le Atoa o Samoa. Ai au lava o na mātou whape atu le neitu o le tātou ainga. E maualunga pēr le whamoemoe i le whaawawina o le tātou ngāduenga whaiwhatasi le nei. O le tātou wheloa inga taruai i upolu. Ia, o le sāsaini ai le tātou malienga o le MOU. E pei o se whaawaa lea e lima taita inai ia lo tātou whamoemoe. Ia mamoli mai ai se atoanga o itu matafa o le tātou ngāduenga. Ia o le itu lava e whaalangolango ia lea malienga. O le mwhaiona tātou ngālue whatasi. Ia ai mai se foi le fetali i tu e tau ave o ai lava o tātou i le teimi coordination i le vau tātou o le anganga foi e pei ona whaaleo e nisi foi o lipoti ia ina ia tino mai ia tauna unga ma le lava ua amata o na alia i mai e tusai fo i ma le whaamauanga le wa i nei i le toi li poti mai o tātou vaenga SS. Ai mai tauina fo i lea o le tau te wheiloa i whaabao malu. Mai o le nātulua fo i o malu. Ia o tātou e halua i lunga o tūla fono. Ia o tūla fono e au ngā. Whātontonu ai o tātou wala. Ia o tūla fono fo. E fo i ona winga e tau mia ai a le whaangasoronga o se mea. Ai o i tū mai e lau whionga i le kovana. Ma le nai tū o le tātou ainga. Ia whapea fo i le mātou usunga fono. O mea lawa i whea ngai ma tātou o mālo. A tātou o atu i lea taimi. Po tāla whea ngai a tātou tūla fono. O tāle whea ngai i ala o mea o lo tātou whaatino i nai a tātou ngai o inga. A le whaamoe moea i o so se whainga malo ia savali lava le porkalame ai meisele ati nai. Ma le turi loa o tātou taunu unga ia e o lo mōmia o ase manuia o tātou tangata. Mai atonu o lesi tū lea mo tātou foilea i le tātou Pulkalame le fasolo nei o le Atoa Samoa. O le si tu lea, tau te wā ai ei. Foi lea, foi lea, o le leia tātou approaches, o le leia tātou processes, ia foi lea e langolango ina hilo tātou whamoemoe. O le maitauina i le saunoa mai fo i o e sa tuina mai ali poti o vaenga SS. Ia, o le lava ua amata na tino mai, ia le whetuwha inga o a tātou information sharing. O a tātou waonga, training, education opportunities. O le fōua iei le taunu unga i se mata upu, o le van tātou whale ai o whemala ngā inga. O le awa wamata na savali. Le awa tūla i mai ia le whetalolo ai o tātou tangata whaingaluenga i pe o na iei a tātou audits ia wa auditors ia wa recruit ele nei tu
ia ai le tau mate o le afa pena fo yo na fa wa i pele fa fa ngalo nga ina I se taimi umi ai fe tu fa I pe fe nga solo ia tatu au fa ngalo e tapu e ai ia se tūlanga o lo iai mātou Samoa ia po o tau fo I nei I Amerika Samoa. Tātou talanoa umi I tūlanga o mea ia o certifications. Mai la langa mai e mata upu o standards and compliance. O isi mea ia o te iloa e leo se mea e tupu vabe. Ai au na tātou mawhauwhau iai. Awa o isi fo I mea ia e toa ai ia la tātou ngā ruenga. Mai tawina I le ripoti mai ia o isi tu tā ua o le tātou ngā lue whatasi. O le avea lea o po whea lava le tu o tātou e avea mawha malama po whai tutoa. Tātou te uru whale atuai I ni whala po pitonga po ni por kalame e mawai ia le whamanuianga mo tātou uma. Ia e whai lava ma whataitainga o whala po pitonga whai tūlangi o le Pasifika. Le sa tātou talanoa I mea tau immigration o mea tau fisheries e ese le tele o sectors o lo iei whala po pitonga ale I tūlangi. Ia e whapena o nā o ngā ai le whauru whale atuai ia o le tua Amerika Samoa. Ia o tau foi I lau tau foi whisota inga ma le malo tele o Amerika. Tele foi a wanoa e ono tatala mai e au ngā mo tātou uma. Ia o whatau inga o le si tūlanga tāua lea pa whapele tātou tiro le whatupu o le tamau a inga. Mai o lea wa a mata o na tātou tilo I awala whatino le tātou trade show e pe ona iai. Ia, ele tau mate, ele ngata o oloa I whatawa inga. Ai o au nanga foi, for example, services, le o tātou mai tawina, e mo o mia lava I a company audits, I nei a auto. Ia o mātou I o tele na wā mātou company, ia, this is an opportunity, I le need o lo ia I le need to, yeah, but this is private sector, you know, I mean, mo I o le wo mai mātou sui mai le official o le mātou auditor, but I services lava ia that are provided by the private sector, o le si sector na atonu e ava no tele mai mo tātou I nei Amerika Samoa, ia o le na tā ua e pesta ia le collaboration for ia tātou tourism authorities. O te iloa lata mai nei sa iai le tāpenanga I Amerika sa awa ia tu uma iai sui o tou ma sui o mātou. Ia le foila ua maua le awanua e wala aulia mai iai o atu ia I o tou sui I le mātou I tu. I le anga I atu lea I New Zealand, ma Australia, ma isi destinations that are traditional destinations ia mātou. Atonu e au ngā fo I lea mo le whaatupula ia o awanoa. Whai o le idea lea e whai le kako joint campaign e whaalau I loa atua ia Samoa e lua mo lea fo I tu o mea tau tourism. Ia. E pe o sa u whalongolongo le I se au te lenga I le tatia mai. Le awa mata ona tino mai, le anganga le tātou te whia maua. Ina ia fo I lea maua tau nuunga, that we get the outcomes that we are looking for. Lau a whionga I le kōwana, ia o se tāro sanga, o mātou nei e Talimalo I le tausanga fōu, I taitai o malo tau pulenga. E 5 ia sui awai o le whaalaputonga lea. O se fono e telena ua. Mai e whaataro sangaina se fisoaswani atonu e maisa mātou tusiaro ia. Tele waalele e whelelei mai e taitai. Ia, pe maua se awanoa I loutu malai waalele e paka ia. Ia waalele, ia na whaingofie lea e whelelei atu e piki a lato taitai ma toe o. A masalo lau whionga
e whao o mai se tarasanga alua ia mai le laitu o le tātou a inga. Ia, ai e fo inisi mea mātou te asamo mai ai le mātou tali ngā malo. Ia, a tonu e taulata la tātou. Ia, e pe o le mea lina ua mātou wawe fia whaeilo atu whao ngā aile nei a vanua. Ona o se Fonotaga tele o le au suia i le mātou i tū. Whai watu sa mātou whamatalanga i le tūlanga ese o le nei fo i whainga whapaanga ua tātou whaia. I le vāo Samoa e lua, ma o leo ato e whaingoina a alua ia i le tātou lua i whono i nei le tausanga umawai i le Atoa o Samoa. Mai atonu o se paanga e tūlanga ese, ona e tasi lava tātou. Ai ona o le tala whaasorapito le lalulangi ma whainga o pūlenga. Ia, ua whapea ai lo tātou no nofo. Ai le mawhai lava ona wawai ese ai o tātou o le tino ma le toto e tasi e pe ona malia i fōi a sauna ngā lau fionga. Ia, manisi fōi o toto. Mai ona o le tūlanga ese fōi o le nei a tuu whaatasinga. E tau fōi ona tūlanga ese ni mea tutupu mai ai. Ia o tātou whaeilo atu. Fōi lea o le whaavai o se oni tangata. We are the same people. And we might operate as different administrations. But e losi lava le tātou whisota inga lea. E le whapea o le tāua o le tāua atu istangata. Ai e mua na tāua mo tātou lava. Pe ni whai mai e le whai whi au ma le whisiri a Iesu ia simona. Ia pe te alofa ia tea. Mana ia fo ia le whi au o le nei tai au. To e whaamanatu mai e le nātūranga. Ia ai mai se le tātou to e tepa i tua. I le whaavai mai o Samoa. I o tautua āmani o mātua. Ia, ma le tausinga pe o tātou ainga ma wheseota inga o lo whape nao na whaauau. Ia, whai ua tuaisa mātou whaamtalanga e whai ia o masui o le mātou au malanga atonu e fo isi taimi o mua pe a tātou to e whiofofo ai mō le Fonotaga lava le nei. Whaftai tele i lau e whionga i le kovana, ma le nai tū o le tātou ainga. Ia, ai maise i lātou sa ngafa ma le tāpena ina o le tātou mawhitanga whaftai, whaamalia ina tūlanga uma o le tātou Fonotaga. O lo i loa lava o lo la alape i luma le leo na whaatino o le tātou whaamoemoe. Ia, mai mātou no whaatali mai foi i le whai unga atu o le tausanga. Tau te awhio atu ai. O leo whai mātala ma le kovana. Atou atu roa, tātou wolo i sawai. Se iu tau sila e le mātou motu. E le tau mau atu. E fuafua ai pe fial tau au malanga e o atu. Ai fuafua ai fo i mātou. O le ale au wale mumoli o mai tātou i sawai. O le mea side ala e tere wa a olu. E mumoli ai tātou i sawai. Ia e tāua fo i lo tau sila. E le nā fo i vaenga o le atunu. Ia lai ata mai ai le tau loia sili. E le leo le ao o i lona ai ngai i sawai pātou awhio atu. Ia, ma o tau uma wai tere o tau e tau pito sawai. Ai o le whaafitai le nā, i lau whionga i le kovana ma le naitu o le tātou ainga ua whaamaliaina. Ia le nei usu ngā whono i mātou uma mai i tumuampuli. Ia, whaafitai lava mō mea uma, mō le Fonotaga, le Talimalo, ia, ma le mawhitanga. O te loa lava i ate au fo ia, ai baba ai atu fo i lautou fo i mio whatasi. Ua amata o na loloto tātou mawhitanga ma le masalinga. Ia alofa le atua, ia whapena o na vailuaina lo na hanga lelei mo tātou uma. I le mai ai o le tātou Fonotaga le nei. Ia, ma tātou tau mawai. Emanuel o whiong. O te langona ua
whai ui u tātou ato Samoa. Ne fōua whalonglong manino i le tuleinga i lana whionga le tamaitai Palmia. I o le anganga lava o le whawhitai. Ia whawhitai fo i le tua i le nei aso. Ia o aso e lua o tātou mafuta wheiloai. E tu whae. Ia ua lava se manuia Samoa e lua. Ia le vi inga e whafo i le tua. E o te nofo pea lava mo o mawhauwhau. I le anganga o le alofa. Ia o le anganga fo i o le titi whaitama i laua whionga. Laua whionga le Palmia e meise le malo Samoa. O le upumoni. E le whiangai Amerika Samoa ma le malo Samoa. E tūlanga o whainga malo. O Samoa e whiangai ma Amerika. I le tutuunga lava o whainga malo. E le tanoa le wheroa i le mafuta lau whionga. Ma le kovana o Amerika Samoa. Ao lau whionga anga i le Pristine. Ma lo whainga malo. I lunga i le mātou foi. Whainga malo ma Amerika ai peitai. Lau whionga le Palmia. Ia wa e silsilei fo silsilani. Ia le onisi fo Amerika Samoa. Pe ia saunoanga ma whetalainga ma tātou whamtalanga. Le aso ma le aso. Ta ua lava e tasi. Ia oai fo i mātou na mātou nofonofo atu. Wa e whaelele ai tūlanga lava o whainga malo, ta o toia o tō paia, mo tō mamalu, tō Salafa i le anganuu ma le atunu. Alo tano atu tūlanga o whainga malo, o na avatu leo le anganga o whawhitai. Whawhitai lau a whionga, whamalolo mai, ia mautu ma le lei le tātou mawhitanga whaa Samoa. Ia wale apa lava nisi tūlanga. Tai foi le fio mai o fio mai minista, tai o whaululunga o mtanga luenga ese le malo Samoa. Malo whaftai, no tau alofa tūlai. Ia malo tau alofa mai, ia Amerika Samoa malana whainga malo. Tele tūlanga o tātou mawhitanga o amata o na alialia mai ma amata na ngaluinga. Na watoile nganga o whawhitai, i le whina fo i tū, i e whapena fo i le nei tū. I le tātou amatanga mai le Fonotaga mua, se i o mai lava le Fonotaga i le aso le nei. Ia oa, iai tūlanga oa whamautū, ia e pei lava on tātara noa mai le amatanga. Ia leo tō lau atu nisi fo i lana whionga i le tamaitai Palmia. Ia o le atoanga fo i o le tātou ripoti o nāo lo ta oto. Ia o stemi o le tau silisila i le i tustusinga mwhamaumaunga i tātou Fonotaga i le nei tausanga i Amerika Samoa. Iei foi le polenga na mawhasoa malana whionga i le tamaitai Palmia i e whai foi o i nā. Ia o i nei. Ia ma le whato whala inga foi e tātou te mawa ai silisila toa iai ia le malo la usfonu o le Atoa Samoa. Salo e whawhaingo fie le naitu ia ale nei tu o Amerika Samoa ia watu e foi leanga whawhitai i lau whionga le malu al fono i lau whionga le malu al fale ia o le sentoa il mauta maulunga Amerika Samoa lau whionga amang na fono mais foi lau whionga ape ia o whaipule o le mauta
sui filfili o se o mātou atanu. O le se senga o tātou pe ono tau silfia. E tasi o tau, e tau lua mātou, o le winga lau whamtalanga. Ia o tau whionga e minista, ia o tau lava o sui o le palmenge, ia o tau fōi o taitai, whaurulunga mtanga luenga au mātou, I leitu, ia nā whaurulunga mtanga luenga, whamalo stu la fon. Al mea leana, ia e se anganga I le whio mai o lana whionga le ko wana lutena, ma le nei fōi tū o le tātou usunga fon. Ia e le lei fōi le whio mai, lau whionga whaiwai, ia a meisia whionga I whaipule, oi, ia o le lo atu le meisia tō whionga I whaipule. Ia e o mai e tātou te sof, lau pule whātasi. Ia e malama I fōi le nai tū o le tātou whainga malo. Ia o le upumoni. Ia masalo o whionga umai o le whono. Ia I umala tō sua whamatai I Samoa. Ia o te loa le whionga whaiwai. Ia o le isi le whonti. Te le loa o po whio Samoa e whio mai ei. Au te loa whonti. Ari maputasi. Whele a whio anga maputasi. O whaiwai. Whonki. Ia au tele o malamalama I le isi tolu o whionga I whaipule. O whio iei a lato suafa Samoa. Al naua whamautu atu ine I umiloa se whamatalanga. Ia o whamautu atu nisi fōi o fuafuanga. Ia paule tūlanga I au sota inga pea I whionga I taitai o matanga luenga. Ia I whamautu mai a tātou fuafuanga e peo na tātou whatanoina. I lau whionga Luisili mai tātou umoro taitai ina le ia whatanoanga. Ia e whamautu pēr le tātou anga I luma o a tātou fuafuanga. O nei mata upu te loa tātou pa ia I le amtanga. Ia pēr mata upu lena tā mawhasoai ma le whionga I Palmia. Ia mata upu fuele tūlanga o le au ngā lue, le workforce. E whai fōi o inao I nei, ia e peo tūlanga le tau fōi en tātou sila toa iei o le upumoni lava. I le maua whatanoanga ma le whionga I Palmia. O le soifuanga lava o le tanga soifua. Sa ili manuia mo lātou lava ainga, ia a meise fuafuanga whale ainga. Ia ele nā tia fōi, e sa ili atu I tonu, sa ili whafu. Ia au leo mata noa marau, leo mautino po le ase tūlanga. Ia e tātou te vai e leanga I luma. Ia tātou I loa fua le leanga I luma. Ia awane au mai o mafoi, a watu o mafoi. Ia ai leo iei nisi tonu lava o whainga malo. Ia ina I Samoa whapena foi Amerika Samoa. Salo sisi lea vaenga o tātou mata upu. Ia tau fōna tātou silisila iei, whatanoa iei. Ia I le tātou fontanga o le luma. Ia o le isi fōi vaenga o tātou mata upu peona tātou pā ia o te loa wa tau mou atu I ne Amerika Samoa. Ia tūlanga lava le anganu. I te funga whau whale se tūlo. Ia whai whale Samoa fo ia whartele, Talimalo. Ia o te loa oa whale ai I ne Amerika Samoa. Te loa o lai o I Samoa. Tūlanga umana e tau fo en tātou whatanoina. Ia awa fo ia le anga I luma I tūlanga o le anganu. Ia matalonga whaavao malo. Tātou te ua o tūlanga whaingo fie o tālonga. Ia sa loa e tau silisila iai. Ia awa fo le tātou sotanga ia so uma o tālonga ia. Ia o me tūlanga lawe whai ia so uma. Ia o me uma nai tātou te tau lai iai le fontanga o le asau. Pea mata fo na whatanoa tu le vāo fontanga. Uma nei fono. Ia tātou te whatanoa lava. Ia whai lava o mwhai, ia o manuia I le tūlanga o le wha moe moe. Ia, malia iai lana whionga Palmia, ia ma tātou I nei Amerika Samoa. Ia, o me whaingo fie e o atu le isi fontanga, ia o tātou a matāfu tūlanga whapena. Ia, o
Tauto mai lo whenngaro lo whionga palmia se I whaise mātou tala I tūlanga wālele ia ma tūlanga fo I awane ia sosoani atu ia sosoani atu ia Amerika Samoa tūlanga fo I o le a whapenao na fuafua I o I Samoa le fo tātou ia pisinisi I Amerika Samoa le fo le tū o le wālele ia mo fo ina ia tātou tupe ia whātu ele wālele ne Amerika Samoa Saul kapiteni mo le tātou hotel tau sami tātou whale ainga ia mai fo la tō malo whenno fo ina isa so tasi pe a le fo I fuafuanga Samoa ia manui atu ai fo I tātou ia tau tō maia le panonga I lawa whionga se I silsila iai ma wawai ia ona mawatu leo se tātou tali lata mai nei ia wa ngalo le vaenga fo I tātou le Chamber of Commerce oi nei Jason oi loi nei ia whaftai su mai o te momofo leo mai eile au vaenga Chamber of Commerce la au fai pisi nisi ne Amerika Samoa ia o mesili leo tātou whatastasi ia ma tātou tāpena anga I duma ia isi a tātou fuafuanga ia wā lava manuia o Samoa aftai atu ua te lia le tausanga I tūlanga o le tātou Starkiss ia me se fo I tātou Tower Chips ia leo whaalongolongo atu ia ua maalia mai Samoa ia whaatangaina o na whaatau I oi Samoa ia pei fo I tūlanga ua tātou tāpena iai ia o nei aso ia whaia o masui o le malo Amerika Samoa I tamaia me se fo I tina ia watuaile ngā whaafitai nei aso ma le tātou tāpenanga whaafitai le saunoanga manino I laua whionga le palmia tamaitai palmia whaafitai fo I le awhio mai I tō whionga I minista ia me se whaululunga ma tānga luenga ia lau whionga fo I kansula ngā tau ngalo se uso whata ia whaafitai fo I le tātou maafutanga I le nei aso ma le aso ananafi taliu fo le uta ia lofa le tua ia whaafualoa lo tō soifua maua le malusi maua le poto ma le tomai ia tau tua I pēr ia tātou atanu whapena fo I ala ia whalaolao ala ia tau nu manuia a inga ro whaatali mai ia manuia le tātou Fonotaga le nei aso mo lona whai unga ia manuia fo o te langona no whionga le palmia o le tū ngā waa o le astonai ia whinangalo lava tātou silsila ma mātou matamata I tū ngā waa ia mānei foi o te langona ia tā pena mai foi lea tausanga se sā mai Samoa ia wa leo toi amata tātou fuafuanga whaiwhātas ia o le waa manua ia o le kapiteni o Motsa ia o le waa leone o le waa taima o te le loa a sa masani kapiteni le whionga le malul fale a pe o le whionga malul fale leo o lo kapitenina la tu sa neta usanga ia o le ia isi kapiteni ka ko ia le ai ia ma komiti o kapiteni komiti o le tu nga fautasi ia o le whionga ia tautasi o lo faululua ia ma komiti o tātou fua ia naro a whio mai la whionga le whionga le kovana lutena ma le whionga maputasi tātou foi la whionga whatui lango sua tu lango tātou whamoe ia meise le aloatu I le tātou se lauluas fulmatolu tausanga whamanatuina tātou sotanga ma Amerika manuia nei aso manuia foi fuafuanga lo toi whaaftai